Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arab do ana phanta nilihin pen adap ke mi akardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Bang troksi adivasi lapen garo atum APHLC asongalong kachepa ogdum. Pini ni phai kripli chitia chiklo lakha incorrectly diopani constituency ke parlo bornirja Anthony Bongru ahem honga chotai along bang troksi BJP Congress lapen ASDC aradatum APHLC along chepa ogdunlo. Labang so kachepa okpon amai along diopani constituency APHLC amai pu bindo ingti lapen kongchun bang Anthony Bongru atumpensi dengpon pamilo. Tangte adivasi lapen garo atumpen APHLC asongalong kachepa ogdun alamthi ang tonpen arjupon iktha. Bokajan Langchiting News Text Report Karbi Anglong News Channel. Aji Deopani Homosti Committee আয়োজন মর্মে আমার আদিবাসী সকলে জয়নিং প্রোগ্রামত অংশগ্রহণ করেছে আৰু এয়া জুৱা 8 জুনত আমার আদিবাসী সুরক্ষা সমিতি APLCৰ লগত এটা চুক্তি সম্পন্ন হয় আৰু সেই চুক্তি সম্পন্ন হোৱাৰ কাৰণে এই চুক্তি সম্পন্ন হোৱাৰ বাবে আজি প্রত্যেক সমষ্টিতে আদিবাসী সকলে APLC যোগদান কৰি আছে আৰু আমি আদিবাসী সকলে সেই চুক্তিত আমি কিছুমান ডিমান্ড ৰাখিছিলো প্ৰথম ডিমান্ড ৰাখিছিলো আদিবাসী সকলে সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলঙতে যি সকল আদিবাসী লোক সকল আছে তেওঁলোকৰ পলিটিক্যাল ৰাইটটো পাব লাগে আৰু সেকেন্ড আমি ডিমান্ড ৰাখিছিলো যে সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলঙতে আমাৰ যি সকল আদিবাসী বিলাক আছে তেওঁলোকে ভূমিৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ ভূমিৰ স্বত্ব নাই মাটিৰ সমস্যা বিলাক আছে আৰু পটা বহুতৰ নাই আৰু পটা বনাবলৈ গলেও বহুত সমস্যাত পৰে আৰু আমি ইজি প্ৰসেছত যাতে আমাৰ আদিবাসী সকলে পটা পত্ৰ পায় আৰু আমাৰ ভূমিৰ অধিকাৰ যাতে পায় তাৰ কাৰণে আমি এই চুক্তি আমি কৰিলো আৰু তৃতীয় আমাৰ চুক্তি আছিলে যে আমাৰ বহুতো শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী বিলাক আছে আৰু ইয়াতে জব নাপায় সরকারি জব নাপায় বহুতে কেরালা নানা ধরনের ঠাইত তেওঁলোকে ব্যক্তিগতভাৱে কর্ম কৰি আছে আৰু যি সকলে কোয়ালিফাইড আছে আমাৰ যদি কাউন্সিলত গভর্নমেন্ট জব যদি ওলায় এনে গভর্নমেন্ট ভ্যাকেন্সি বিলাক যদি ওলায় তেতিয়া হলে সরকারে কাৰ্বি আংলং সরকারে অর্থাৎ APLC দলে আমাক 6 শিডিউলৰ যেটো নিয়ম আছে সেই নিয়ম অনুসৰি মানে আসন সংৰক্ষণ মানে আসন রিজার্ভেশন আমাক দিব লাগে এইটো আমাৰ 3 নম্বৰ দাবী আছিল আৰু 4 নম্বৰ আছিল যে আমি যেটো এসটিৰ কাৰণে আমি এটা স্ট্ৰাগল আছে এটা মুভমেন্ট চলাই আছো অসম চৰকাৰে যদি এটো কিবা এটা স্টেপ লয় তেতিয়া হলে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আমাৰ APLC দলে এনঅচি দিব লাগে এই চাৰিটা আমি চুক্তি ৰাখিছিলো আৰু APLC দলে এই সকলো চুক্তিবিলাক তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ যেতিয়া সরকার হ'ব এই সকলো মানে ইমপ্লিমেন্ট কৰা যাব বুলি আমাক আশা দিলে আৰু তেওঁলোকে এটা দলিলত চুক্তি কৰি দিলে Hako Pierthelongle Kangduk Akayahut Karbi Purkimo Ang Thunawe Atengpen Ajutang Jubat Nimrokom Poron Puthi Lapen Pindeng Sumpot Kaiketa Kapireng Ver Thekji Lapen Kapang Choklong Thekverchi Aputhak Ingdeng Thong Keprahini Hawar Karbi Riso Nimso Rong Aji Mate 32nd ZKYF 2024 Mesenpen Katalon Thekji Aphan Singhason Tirika Mamai Do Desangse Kachisik Kachedangpo Manjapen Rajesh Hanse Report Karbi Anglong News Channel. Lokale misilo mate MP sarlo kaya morsing tiso lapen aku alang lima tadi ratun tam mathalo lapen alang li mathalo je alang li ke side opik alang li no Karbi Anglong di Mahasau lapen all India alasan national alida alasan simanno national level alida simanno kopia portron guna tongan damnang pune amasi ladaka bangke aku ratun tam mathalo ken ke niltum sing wailo amasi nil panubangke cycle mai ku mane walking president
sonang bag lo je ni dang ave pis tame nang le ka du ni lang do ni la ke thek lo ke re ke li hai boy pis tame la dang ni hem ke lang par pan no ti bok helo pulo dang da lang ajar po da lang do nun po ni li pena para ke thek da dos tame a hem na ni helo vin da lo alang le punjo ngai tama sabo ke ber do jadi la pena son kang na ke thek do pe same ko pitong ni li pan la bang swar punai ki ni ni ga la chi ni de le kasi aku kongchun bang ke artis terang mananang ni dag do ni aveli Junbang, kong Junbang bagai, ini sorry, ini fan dia deh, General Secretary pulo, dak long ni lah seorang mana, ini Son Sing Killing, ini Son Killing betul pulo, jauh pacini alang lupa, tapi nak tu Assistant Secretary lo, nanti Junbang, Rap Junbang bangke artis terang, tapi nak okey sejarah dulu, lepas ni tu nak subcommittee ke seng do. Nang litum nang pulu dang te nin tum na bangsa sub committee ke seng alu nang litum nang lu dun polo pu tenal tu dak lam nang ti pas lepen news pas kar biang long channel la bang so ini a channel media aporte tempat la sing ya tang sina tum la maso ingeng thong ka ba ni kar bi so ning so rong aje abang so ka ci pate ji long nang tum dirta calana ki nang ko humbi te pa ni nang tum Jurnal komite ini naik tu kan dia langsung nanti masa kompai itu. Jadi itu makanya jurnal komite pen ke kaboi pun makanya jadi met kila lo. Jadi munida lo makanya nona dina kai pen aku kaya sungkai lo cipati mereka cebai lah suatu din mana. Jadi itu kita jadi met pen jurnal komite pen kaboi pun makanya lo. Tuning ko an maju unit ke orang lapan. Anso sini itu pabak pun lo anso sekit kami pun mencari masih itu jadi met pen kaboi pun lo. By production pen kabonda pon chipu thek thepu karbilun kan arjan non ke bangji preya chiklo niphai kebarni rat ahong jai along thek pon longpo bangso alamar chanalong kache parjan pon abangpu sar binong tiso lapen roshni pradhan editor producer lapen cameraman Sriram Hanse director Rukasen Hanse anparta labangso alunjir kilun pon abangpu lake Ram Teron lapen sami Jerjalin Timungpi lapen lyrics and tune Ram Teron music lake Run Rongpi Stadium la silabang so karbi lunkan arjan ke klang ponchi lake non ke bangchi Priya Chiklo niphai kebarni rat ahom jai along mate by production a YouTube channel along thek ponoi news report Karbi Anglong News Channel chipu thek the pin pen lika chitong eko pai lo boy ranam tanang ka chi don dun lo bon la itu mapan Karbi rong asar amay atumpen chirok tok amay kapaman pong Inglong chedon karbi rong asar amay arua tumpen kai keta rong rup kimisen ver nang chipura pini niphai kripli chitia chiklo lakha inkorapli diopani constituency ke parlo Dili Ram Terang community hall along kra inglong chedon arua tumpen chirok tok amay kapaman pong Bangso chirok tok amay kapaman pon along arnam langpi kra inglong chedon aru amay pu hari lek thepensi mai mesen pen charipon lo Aduntu Kongchun Bang Samson Ingti Pensi Mai Kipha Alamte Lapen Aluhi Sitami Pachini Pon Bang so amai along Rong Cricket Home so se Rong Asar Atum Chitong Dunsi Mai RD Doklong Pen Mai Ingni Pon lo Lapen Labang so amai along Chup Hapon Aluhi Sar Po Atum Pen Rong Rup Kimisen Chepan Jumesen Alam Chithan Timum Ponsi Mai Ing Samjin Pen Mai Pajut Po Bokajan lang chiting news text report Karbi Anglong News Channel. Asi nilitum lapini kedeng pon ajai meke lapusan halo. Kedam tang suri hinira grepo aningkan pen Karbi rong asar ame seng pon pen habartin pacetang pon lo. Lapuson si nilitum labang so isi kachisong labang so ajai mek deng pon pen nilitum karbi case tame
rong ru legbur lever kesipanai pon mate methang akasomi rilo methang abisar kindar labang so pansamini tum jakong chehang penilitum labang so jakong long ik lo sta kelong le ta dolang nilitum kado ko be arnam lang pi ahawara long bang rok kepra net kep ang bong pen non rong trok bak la so certificate kelong le dolang nasi along tin ame staminil tum ang song phan tuning ri lo la so appointment kelong le notification along hilut le arong atum han stame puthot ke claim pon yu phan stame nili tum media hoya hin pen stame tuning ri lo nasi alang le tum labang soning kanang bong ke pachun pon di phan ta alang tum por I pon po bosi lapjak ma kilo joint secretary hin pen stame lasi lapuson si labang so kalpirong sarame ni tum ahawartin seng det pen akon ni tum tingbai ting sai pon lo along tin stame isi arome isi apuling pen lapuson ni tum seng pon nai ku ni tum tingbai pon si ni tum dak arnam lang pi hawar stame ni tum lapuson kalpirong sar arome rupo ni tum seng pon rupo bangke lada ka bangke inglong sidon lo na pen ke apade opani tami seng pon lo la penan parta jeng arong tami seng pon lo la pen ke bumulang so lada ka seng pon lo la pen ke borde ka lang mili ada ka seng pon lo ampar ke lang nirja ada tami ni seng pon kado ko be arome rupo ni tum seng pon lasi labang so arome kibi pon ang koke habar pen kachithan ke chimum kele uni anstame arome pen si pali on pu labang so matha pen sin tum seng pon pasel barang so arome ke seng pon apen ke pini ke thik pon ame bang ke nil tum awareness a program lo mate chirok tok ame lo atheke nonapor karbia khe along tame kichi rong rup kichi paklar ponai pen cheng lok kidu ka thak sik ponai pen cheng lok la pen kado ko be la kireng awar sai la kado ko be stamini tum kichu ke jun pen cheng lok la he ka chiri ponai do la he puthak stamini tum deng pon la pen ke nonalom chi thang hu nali tum ta arjulong po la raki hormu kichu thap actually la drugs la bang so ke ena tum phan kichu tum phan stamini tum stame chirok tok pen alang ni tum phan stame ke pachu chide je panil tum lang pon bom lo apen ke ladak ba sapi tum phan stamini tum adai tu pilo athe ke usomara tum pustame asa ki sumana sumar ke asar bra alam charju je ta asar pi alam charju ni la puson ba aru sumar tum phan mang ke ki putun pen stame men la puson lam kang tang pen ke alang ni tum thak hidat tahai puma tha pen sin tum aru smart man stame labang so awareness ke en ponye phanili tum pin khat mon athe tahai araki ki chopen ili tum along akiluk sondo ok pran phanda kana hok do anpar ituma society long ta henoda ki tata kalang lo pen ili tum loga charli tum stame dak pen se inut pen inut bat bom pola dak henoda ki kali pulote ili tum akar bia khei loga charli pa phir hupu walam thema tha pen sin tum lo buthone awareness tamin tum dek pon Pinia berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me